until umongameli eAfrika iyonke besakhuluma isingisi bengajolikelwa bengayipheli ngolimi lwabo. Ingane zifunda ezikoleni zabelungu, ingane zanengane yami ifunda nabelungu, neyakho ifunda ndawo ingane zethu zifunda nabelungu. Umnotho umcabango wayo uma uthi ngane yami wena uSibiya ngenkomo ufike esontweni abafundisi bavula iBhayibheli ngesilungu aze athi umzalwane esontweni elesingisi ngilizwa ngcono. Yebo. Umeshumayele ebese kube sengathi yaphethe. And then uthole akuzoyisho la ndaba ushembe ayibe ngaphansi kwehlahla aguqe bakhuluma isiZulu. Omama bahlale ngale bahlonipha hayi ukuthi ucindezele umama ngokunendawo yakhe nobaba indawo yakhe. Kodwa kube sengathi ngoba bekhuluma isiZulu abawashembe ngathi mhlawumbe bona ngithi ngikhuluma la noma ngiya understand ukuthi lento bese ayikhulumi. Mana khuluma itshelo ukukhuluma Beekay. Umuntu omnyama namanje ngithi mina kubantu abamnyama abanamabhizinisi ulinda Sibiya unebusiness. Ngiye ebhenki ngofuna iloni ngeke ngize ngithole ebhenki ngeke banginikeze ebhenki ngeke. Umuntu omnyama i-application yakhe iyascrutinizwa funeka ibheke i-application umuntu omnyama ukuthi credit bureau hamba kanjani bese bethi vele nezinto ufana kanjani uBeekay ufunda e-university eboleka imali ukungena e-university omunye webala ongayibolekanga imali vele kubo bekwazi ukufuna bekuyibhizinisi vele kubo igama lakhe li-right wena lekhokha imtshele ukuthi kalekini wakhe yini cala ubondle kini ubafundise kini abafowenu basemahlombe akho ngeke size sifana. So lo mbuzo othi mpo umuntu omnyama waje luhlupheka futhi mina ngazi ukuthi wenzala kodwa methu uNkulunkulu ngakho umuntu uyambumba umhlabathi ophansi omnyama ngakho umuntu Adam wakhuluma nami umuntu ebese mase sesikhululekile mase ngikhululekile sengijama asafundisa ubuntu mangi right ngengane zami sengi right angendaba nomathengwana angendaba noSibanibani angendaba noZandile angendaba noThemba angendaba nokusisi sekufani umuntu omnyama uzombone nathi zabantu abamnyama ngeke uzoyilethe imbuzi nenkomo yakho omakhelwane egcekeni bangakhuluma. Umuntu omnyama ibhokisi akaze lingene ibhokisi efletini umvathi umuntu omnyama alifangeni ibhokisi efletini. Yes. Umuntu omnyama akaphindele endaweni yakhe endaweni yakhe. Abantu abamnyama abayeke asiyeke nami ngiyifaka singabelungu kakhulu Beekay singabelungu kusuka phezulu kubaholi abangena eParliament bakhuluma isingisi uma babefaka izulu bayasaba afaka izivenda uyesaba ufaka iThosi uyesaba usifaka kancane hayi bafa wena ukhuluma kakhulu semsakazweni wena ubuwehle phela wena ngoba seredio Mama wena nje. Uyikomeze mina obuye Beekay mazobheka khona imithetho ebhaliwe yamakhosi kuthiwa imithetho yamakhosi odinizulu ubheke emumva ya-approve eBritish. Kunezinto ze-land la eSouth Africa ezi-approve eBritish, eZimbabwe approve eBritish. Khona abantu abangakwazi ukunyakaza ngoba wanyakaza sokuyaziwa ukwenzakalani. My brother ngoba ngikhuluma kanje funa ngibe neshow ukuthi hey funa ngibe ngiqalaza because sengikhuluma into okungakhulunywa ngayo. Thula umuntu omnyama ufe ukuze kuthiwa kunentathelo elahlekile ungazi intathelo ilahleke kanjani kanti isuke yakhuluma izinto engakhulunywa kuze imbuzo engabuzwa kuthiwa hayi khona avalwe khona uphekwa ngembuzo ngoba useyivukela mbuso siyeke status quo siqhubeke sinjengoba sinjalo. Kodwa mhlawumbe usakhuluma mina ngibuye ngize ngibheka yona indaba yenkolo baba. Indaba yenkolo inhle ngoba ithi asikhonze uNkulunkulu. Kodwa kungabuhlungu ukuthi kuthiwa sikhonze uNkulunkulu kanti hayi ngoba sikhonze uNkulunkulu ingoba siyagqilaza kodwa kusenyiswa inkonzo okuyivangeli elihle ivangeli kaNkulunkulu.
Yes sir. Wabona begqoke nangamasabatha begqoke izembatho besontweni kodwa sengimbona uMlungu egqoke ijoin enkolo wambona injani uTops ngithanda uTops Kumalo ngiyamazi uMlungu ogqoke ijoin phela lesonto kodwa bahamba mntanami sabe sesontweni hayi kanjani afanele kodwa abantwana inkolo mfethu bayithathe bayibeka la phezulu mina engikwazi ukuthi wathi uZulu eselwile namangisi kububi ubhilitile uZulu amangisi ehluleka ahamba theme abuya esephethe iBhayibheli base benqoqa iBhayibheli kwakushawo nemenda ngaphakathi uNkulunkulu yabo ya sanibonani khona hello ngibikelela uTops lapha ngathingwane phakathi uthalo limini uTops uthi welinda ave ngiziqhenya ngalapho my kids are British kodwa ngibakhulumisa isiZulu and basikhipha ngamakhala bangize South Africa ngiyabathengela imvunulo ngiyamazi kakhulu Tops Tops siyabonga kakhulu use British kodwa ingane zakhe ngizikhuluma isiZulu and niyeqhenya ngalokho and kuyenzeka sibuyele emvunulweni sibuyele kwabanye abantu bebala abayesontweni wahlangana neNdiya kufake into eseluthela hayi bafo angathi siyaluthwa sodwa hayi ngathi siluthwa sodwa ngoba mina ngakhuluma mina noMabhudla wathi uMabhudla listen yazi mawuchaza kanje ngezwe ukuthi ngampela inkolo yasetshenziswa ngorong mayifika kuthini kodwa there's nothing wrong ngevangeli lika Jesu ukufika kwakhe nenhloso yokuthi wayehlose ini ngokufika kwakhe njalo njalo kodwa khona abahlakanipha bathatha lokho bazosivala akhe emahlweni thina sikhulume nginto into esikhulumayo indaba yokuthi nje uzoyesogweni sigcine singasakhuluma njoba kadusho nje bekhotha manje la bathi thula umuntu omnyama umuntu omnyama Beekay umuntu omnyama kufanele khona umuntu omnyama kufanele athi ngezeleke umuntu omnyama kufanele abe ukuthi umuntu omnyama ufuna athi yes master athi yes bas akhulume kanjalo uma umuntu omnyama ekhuluma kufanele acindezelwe akhombise ukuthi ubani umuntu omnyama kufanele budlalo sonke isikhathi mfowethu baba alokho njalo uyacela and makukhulunywa ukuthi umuntu omnyama kufanele abe sesicongweni uhamba nindwa amandla lamandla akho mayiphela aphele kutheni ngisho uma ngihamba no Beekay wena Beekay une medical aid mina ngingenayo ngashasana ngemoto ihelicopter izongishiya mina la ikuthathe ukufaka emhlanga hospital ikufake e-medical clinic mina ngisale mina swathiwe uma in-load shedding fasibheke ukuthi okay umlazi lo uMash Alexandra le umhlanga lo isenting basta khona indawo fasicabangeke ngiyadlula ngihlala kakhulu lapho hayi makati yabo so good there are things Beekay umuntu omnyama ngikhuluma lezi zinto ngithi umuntu omnyama yani masontweni ifundeni iBhayibheli kodwa woe unto you enazi uDavid noSolomon ningazi ithakazelo zakini ningazazi ukuthi ubaba kubani mina ngizalwa uGidangayi uzincazantsonto uMatontulwana amakhala abamnyama beyinjengo yena ezalwa usikhuwa sibatshole ntwele inkani engangoyesu phezalo Peru so uma siyazazi izinto eseduze kwethu we end up with Beekay silimala sinayindaba so egcineni ngalelo down sinawe hlanda wonye hlale phansi sinawe kumnandi ngi-challenge challenge njalo nawe ngi-challenge nami ngi-challenge egcineni where are we going siyaphi njengabantu abamnyama singobani umuntu omnyama seniyilibele yini ukuthi ningobani bantu abamnyama seniyilibele yini ukuthi ningobani yini wrong Beekay uma uthandaza uthi wena uMujesu Kristu indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu wena kaDavid
uNkulunkulu kaSolomon ebese uthi uNkulunkulu kaMacingwane ebese ngiyababala uNkulunkulu engakagida ngaye wena uNkulunkulu kaGobiqolo wena uNkulunkulu kaMahlenene wena uNkulunkulu kaMpontshela wena uNkulunkulu kaMatshayizini wena uNkulunkulu kaMaqwaye abantu abazi iBhayibheli bothi hawu uSibiya uzothini manje uMagic manje yes wasebiza abantu esingabazi eBhayibhelini ngoba yes ngoba umlando uyosibuza izizukulwane ezizayo sobuza nishiyeni ngemuva macebo yabona injalo yabona mawuthandaza kanjalo sesiphethe bese uthandaza uze ubize ubaba wakho ubize umkhulu wakho ubize ukhokho wakho mawenze njalo ushaya umthandazo wangaphela sotobe ngoba hayi umthandazo engathi ongathini ongaphelele angifuni ukuthi uyifake angifuni ukuthi ongaphelele ngoba iphuthu iqiniso sekuthenini mfethu njengoba usemhlabeni awubedanga wayifikela ufike ngobaba wakho ngakho-ke lithi iBhayibheli hlonipha uyise nonyoko zozandla iy'thukhu zakho kuphi emhlabeni emhlabeni if wena uyocela kuNkulunkulu izinto kanti uma-areas noyihlo Nkosi yami uma-areas noyihlo uyakweleta kubaba wakho inhliziyo yakho ibuhlungu uthe ukhuluma nawe wavala ifoni uthe mahambe ekhaya wabahaza isikapha angizwene nobaba wakho uzoyiphendula kanjani imithandazo yakho that's why mawushaya mawukhuleka ukhuluma noNkulunkulu address through ibridge owawela ngalo uze emhlabeni which is your parents so umthandazo yebo mina uyamazi ngekho bafo uyamazi bafo ngiyakholwa bafo hayi bafo uyabuka ukuthi hawu emhlabeni khona ongibizayo ubani mebheka manje noma ubuza ugcine ka-Israel ugcine koSolomon ugcine koDavide kanti uzalo Davide wena cha awukho kulela libo likaDavide wena ungala ugida ngayo so emthandazweni amen ugida ngayo ukulalela ngayo ozalo ubhewule ozalo bani then uyakwazi uNkulunkulu ukubona ukuthi ngoba mawushaya ucingo sotobe siza masikhuluma ngelasa mawushaya ucingo indawo nendawo ine-code yakhona mawushaya eJohannesburg it's 011 mawushaya ePretoria it's 012 eCape Town 021 eThekwini 031 uma ushaya umthandazo ukuze ufike yakhona ungayishiyi i-code yaNkulunkulu ithi isizukulwane sikabantu esingifonela ucingo kusho uNkulunkulu esezulwini uma ngithi uNkulunkulu kababa uhlambana group eziyazofela ozalo umgogodo ubize babayo kamahala kahathu ayimbuzo baba ngithi kamacingwane kaphakade kanyanda emkhonto uNkulunkulu uyabona lo mthandazo usuka kipi ngwaqangwaqa-ke simbuqale ngwaqangwaqa hayi ngwaqangwaqa lesithi qala ke uqale ngwaqangwaqa akazivale bafo kodwa mina bafo uyamazi ngiyakholelwa uNkulunkulu ngiyamthanda kodwa bafo kubuhlungu ukuthi singazazi ngobani kubuhlungu ukuthi ukhokhe okweshumi esontweni ingane zakini ilambile kubuhlungu ukuthi umnike kakhulu esontweni ushayela izandla kodwa ingane zakini ayidlile ingane zakho ayidlile ingane zakho ayifunde esikoleni ugqoka amasudu abizayo uKobos no-LV ugqoka oGucci esontweni ushaya uyatatanyisa esontweni but balambile kini ubusisiwe angiyaphinda le ubusisiwe othe dumisa uJehova kodwa idlile ingane zakubo ngokalinda Sibiya verse 1 hayibo ubusisiwe ngokalinda Sibiya verse 1 ubusisiwe othe thandaza uJehova kodwa ekhaya badlile ubusisiwe ethi onikele esontweni kodwa ekhaya badlile ubusisiwe ethi esesontweni eshayela izandla ngokufunda kwakhe ekhuluma ilimi kodwa ekhaya badlile ubusisiwe othebiza ubaba ngofata angakubiza ngodade angakubiza ngoman of God embize esontweni kodwa nobaba wakhe ekhaya ebene relationship naye thank you power
usuka hayi ubayikhomenta ngubani umjengubani yebo uthi ngubani phela mawuthandaza kanjalo ubize okhokho nokhulukhulwane bakho bayakushaya bazalwane uyaxoxa noxoxa esontweni kuthiwa wasusibizele izibuko namadimoni manje uDavid wini uDavid ashona uMose kashona Solomon ashona uJoel ashona Petro kashonini. That's why I'm saying inkolo yafika yangozibhala amehlo. There's nothing wrong ngenkolo ilandela uDavid uNkulunkulu eyigwanisa ukhulu bakhe thatha umfana osemncane asebenzise itshe into engelutho athatha uMose athi bheka esandleni ukuthi unani ungamnaki ukuthi unamalimi uNkulunkulu enze ibonakaliso eyikhombisa ukhulu bakhe. There's nothing wrong about that, but indlela endiyothe ngayo thina ilethwe ngendlela yokuthi izosikhipha lokho besinakho ngoba nathi besinayo indlela yokukhonza uNkulunkulu senze imikhathelo sikhonza uNkulunkulu sibiza ngomveli nqangi kodwa sikhuluma ngamadlozi sikhulumela noNkulunkulu besinayo nathi indlela yokukhomkhetha noNkulunkulu kodwa kwafika le ndlela kwafika sithi kwafanele ikhethi kodwa khona ubuze imibuzo lalela mama khona ubuze imibuzo nani bafowethu kanti awuphendula khona ubuze imibuzo ukuthi kwenziwa yini uma kusuke kuyiphasile ingozi emgwaqweni ngaphendula uthola but this year 160 be-28 ingozi eyibike emgwaqweni from 160 yile ukuthi siyodumisa ingozi sibe kangaka emgwaqweni kodwa siyodumisa iwe imoto ithwele abazalwane kodwa siyodumisa sihamba noNkulunkulu sihlelile tamlani Lengilisi zobumnyama ziba khona, ingilisi zobumnyama ziba khona endleleni. Phela sezikhona zibona ukuthi nodumisa uJehova ingilisi zobumnyama igcina amadimoni nawo soke khona. Mina nathi ukubhala ngayo kodwa. Yini indaba bethu bedakazi yini indaba bethu usathane naye ngenkathi kuzobikwa kuNkulunkulu athi uzathatha uNkulunkulu uphumaphi abuze Sathane uthi uSathane uthi Sathane ngisuke ngizulazuleni emhlabeni uthi uNkulunkulu ubone bani uthi uNkulunkulu umbuzi uthi uphumaphi bayakwazi ukukhuluma uNkulunkulu uSathane right yes angisho lutho abantu abacabangele bona baxoxa uthi uSathane no ngibuye emhlabeni uthi all right ubone ba no ngibone uJobe yes uthi uNkulunkulu all right so and then uthi kodwa manje usuke uJobe umvikele hayi awungaye ngiyakunikeza uthi uNkulunkulu aba uyidike ngayo kodwa uye enhliziyo yakhe ungayithinti ulinge Sibiya uNkulunkulu kusuka khona Sathane ngisemhlabeni ubone ba ngibona Mr Magic okay inke yaphinda I know uyangilimaza mate is not over until God says it's over bedweni okay ufunani ufuna kwenzani ngaye konothi hayi uyidika kanjani njobo udala kamnandi qhubeka kodwa ya athi uNkulunkulu no wabhina uNkulunkulu abodila naloyo mhlawumbe umbuzo uthi azikho nezinto eziningi uNkulunkulu ayivumile isicelo usathela ngacelanga ngale corona hayi sengithi ngebhalisi let's say bafo akazama uNkulunkulu emtrebenze akuthi eBhayibhelini ayingikhuluma ukuthi labazalwane ukuthi uSathane uyangena usukaphi uJobe ungamthi inhliziyo bathela naye uJobe kwafa lokho zathi yaphuma igijima zibika seyifile izimvu uJobe wathi besho wahamba bathi baphuma nje bathi ayiseka amahashi bathi befethi asekho lokho uJobe wazahlala emlotheni khona ivesi eBhayibhelini uJobe lele emlotheni kweza abangani bakhe
so bayikhebula ingo bahlala naye bangakhuluma. Sometimes makunzima emhlabeni udinga abantu abangeke abakhulu abafana njengoBK abathi magic kunzima babangibuka emehlweni but Mr Magic is not over now. Udinga abantu abathi makwenzeke into ethile kwilembe lokama ilembe lekamalebe okhali bakwenza into ethile kudinga izulu bakwenza into ethile la kwaZulu bathule sikulumbanise nenkolo silumbanise into yesintu ukuthi mandulo kwakwenzeka igama la kwandulo bese kuba khona nomkhulwane kazi kufukotandazo uyitabeni umkhosi weshwama uhlala nomhlabathi ibanjwe inkabi ibanjwe amadoda angempela bayishukule ihambe inkabi kunezinto ezivunywayo uJehova esizweni esithile Mose landa abantwana bakwaIsrael okay nginamalimi angikwazi ukukhuluma thula Mose hamba lapho mayifika lapho Mose wenza uNkulunkulu manje inkalo uFaro ujika amanzi abe igazi manje inkinga uFaro njalo bekhona ukufa ongapheli manje inkinga abekhona imiya manje inkinga namaselese yini le uNkulunkulu asikhobisayo ne-coronavirus yini lena mu-Afrika angazi uthi Farrakhan uDonald Trump fanele afunde iAmerica isemadolweni ayo phansi njengamanje usho Farrakhan uthi idola leli lizokwehla amandla uthi mina njengoFarrakhan niyaphelelwa amandla nina America nizokuba kwezinye izizwe lenkulumo eziphikele namhlanje ukukhuluma nabantu nje sikhuluma nje ama-Afrika ngikhuluma nje nomfowethu singcokolela sicuza ukugebhezi lomuntu ukuthi makacabange ayithole ukuthi ubani kubalekile asigcwele umuntu akekho sikhuluma kabi ngaye kodwa sikhuluma izinto ngoba phela isikhathi ngithi mina ake sibheke ufish osethinini ukuthi uyisima kanjani sokudla noma ukuthi yakudla bese ubuka sengathi sigxile ukudla okudla kanti cha bese analyze nje ngalolo suku sidibane nofish sasa sobheka ikabishi sibheke isinkwa so bese aqondile ukuhlukumeza abantu khona bebathinteka kodwa besikhuluma izinto abantu abaningi abangafuni ukuyikhuluma sikhuluma izinto abantu abaningi othola bekhuluma banqena ukuthi uma ukuthi sesontweni abazalwane ngeke beze esontweni uma ukuthi public figure njengasonto uma ukhuluma ngazo abantu bazokubalekela bethi awusonto useqala ukukhuluma lesingasizwa so lokho axoxa ingqondo yaphambana manje so umoya wakho so basically uzomisa baba uzomisa so basically sukuma la Bheka ume ngikusekhaya if ngathi interact nabantu abayishola kulokhuzane ku-Instagram basibabuka nje mhlambe ngashonelanga but nje siyabonga kakhulu ufamily man lapho umfokashwana ngimbonile nawo indlela aphawule ngayo encoma nje indlela eshaye ngayo kade buza ukuthi kungani sotobe kube indilozo kumnyama ziphe ezobumhlophe ushuma zibuka ziphi Hey, there's such a mnyama naye. Yini nabo bethu? Yini White House ingabizwa nge-Black House? Yini White House ingabizwa nge-Black House? White House ingabizwa nge-Black House. Hayi, yini Black Friday lapho uthatha khona imali ngathi umntana ngqondo ingabizwa nge-White Friday ibizwa nge-Black Friday. Yeah. Yabo. Into emnyama nje futhi kodwa content ezishiwo uba ngombe wethi into emnyama umuhle futhi uhlakaniphile umntana. Mntana. Yes. Mhlambe lo magama kamntaka amagama kalekhuzane ka Steve Biko nabantu abaningi ababhalile bayizula laptop ngathi njengabantu abamnyama bafetha silalele lonto mhlambe nje uqala uqinisekisa ukuthi uma unomuntu omaziyo ophila naye endaweni kumbe emsebenzini ake sikhombe ukubambisana siye ukudayisana siye kumfana ngiyabonga esemoyeni sotobe ngathi khona amasosha angene azabulala umuntu Alex ungathothi umuntu ofonile wathi kamakhelwane siyabuya yabo mina ngitheke la ekhaya bengilalela ekhaya kwafika amasosha la kuthiwa mina kunenkonzo la ekhaya engiyibambile
kanti inkosi kamakhelwane futhi ihlezi bakhona njalo ngesonto sengithintwa nami engimaziyo ukuthi siza lapho namasosha namaphoyisa xosha abantu la into abantu uthi uba inkosi so into eyenzeka ekhathi zobandlula abantu abamhlophe bedayisana namanje sayenza lento yokudayisana sibukana phansi singafuni ukusaphothana nalento ukuthi babona umuntu enza into nawe bese ayikopela but ezinye zehloko kuthi sokhuluma ngazo vele lezo eziqhubeka laba special broadcast mina sengibusela kuwena Sotobe my leader my role model khawela my brother Vagade, thank you so much, my brother. Kusasa ngizama ukuthi ngisibe nodube zokuinforma nabanye abantu soba nabo siba interview and abantu bengang DM I will DM me la ku Instagram ufaka number yakho ufaka email yakho usho ihloko usho imbono yakho I don't have a problem. So what is going to happen Sotobe because I doubt ukuthi Instagram yakho ngizigene sibe I think for now bangena bebabili abantu. So what is going to happen? Sure. If so finalize during the day kusasa sizolokhu sicheck ukuthi ubani umtholile ubani uzokhuluma naye izobe ithini topic thina soqala nje with questions ku DM yakho and then sijabuleke lapho usuyifunda ke lembuzo mhlawumbe imibuzo uyiphethe nangesandla kwethu singajalwa kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi simfake imibuzo lo muntu ozobunayo baningi nabanye ngizowasuggesta ukuthi ube nabo uma ukuthi sifuna ukukhuluma indaba ukuthi amabandla senayo indawo after i-corona sibombe bafundisi bonke amahlelo asuka-hlukene even abasuka kuphi nakuphi amahlelo afana babizi balethe la abaprofethi Nabazokuphala sure bezositshela la ukuthi ngabe sisazoqhubekana isonte after i-corona yini okumele siyenze benzani bona befundisi njengoba kulesi simo nomntaka ngizomcela ukuthi ngikhulume naye nongizwe Mchunu ngizomcela baningi abantu ngizobacela nabo nosomizi ngizomfuna so baningi ngizobacela babela ngesibuza imibuzo sibe right because soon when izinto ziqhubeka phambili now we so interview about this call ngizokutshela ukuthi namhlanje bo asikhulume nge-matric excellence ngoba kune-lockdown abafundi abafunda khona and abantu sibengabhalisa yini kwenzakalani ngoba isikole sivule abantu othi cha yazi ngimethi kwamfuku ulungisa ngingasondelana macongwane manje maqala ukuvula i-lockdown khona into njengalokho ukuthi ngimethi kwafuna ukulungisa yaphela i-lockdown next week makuthi yaphela so uzobonga wena namhlanje mhlawumbe kusasa asicela ukuthi sibuye nawe ngo-5 ntamba makusasa and then ngolesine I can have another person na Friday kodwa is better ukuthi ngibe now esebeqalela abantu bathumela izinto zabo la ku-DM so I'm just saying ukuthi it's important to your business and also in the school for and now how can we give them information about the phakathi khona bekhuluma ngayo la ngendaba yekuza ngendaba yesikole sakho sokusakaza ukuthi ifuna uba ingxenye uma sekuphela i-corona uyazi uma sekuphela i-corona ufuna ukuze esikoleni so uma sekuphela i-corona yelo ndawo khona lana khona insizwe engiyibonile la ithi ukhulumela akathola impeni yesifazane washo nokuthi fanele ibe kanjani akayilethe le gorilla lesifazane uzokwazi na ukulapha i-corona so ulokhuzana umkhela ukhuluma ngayo I will also appreciate so Thomas usitholela abantu abazinyanga nabo bezositshela guys nenza angani okay no I'll do that yeah even our prophets we told them even abantu with the river abantu bokuspy baza khule uphethe umuzi la kuspy kunonhlanhla wespy I can invite them about acting and also kubuza izinto ezihlukahlukene until i-lockdown iphela next week mayiphela abantu baqhubeka into zabo so ngoba sesikhathi esiningi I'll do that with the platform enginayo la umbhobho wami ukusakaza la ngizokwazi ukusakaze kahle la nibe kahle na Facebook from tomorrow nayo ngiyivula futhi ne-Facebook abantu bakwazi ukuthi bangithole yonke indawo mfowethu uyithokoze mina umfowethu ngale umngane wami my brother umsebenzi wezokhozifm ekusengwencomeka ngikulalela kakhulu sithi barathatha sibone kusazame bakho maybe we can talk about that yeah but because there's another guy mhlawumbe amazi umbuso because wethu ngobethu kaManazareth yes in fact kune feature entsha esiza nayo emsakazweni ethi izihlabelelo zamaNazaretha
zifuna ukunpack ukuthi ihlabelelo zirelevant kangakanani kumuntu omnyama nomuntu omAfrika khona ezithi vuka Mpande angazo kaMpande simshiye Sobane khona esithi uyabizwa Solomon Mtakadini Zulu khona esithi Phaphama mAfrika sibheka ukuthi wayepolitika ethini uShembe ngoba wafika ngo-1910 kuyisikhathi vele la khona abantu abamnyama becindezelwe ukuthi wayekade ethini kodwa esebenzisa inkolo so mawusasho kanjalo sekuyafika phela ukuthi hayi there's that feature coming up esobe sinayo sikhuluma ezinye zezinto nazo sikhuluma nice one ngithanda ukuthi uvulelekile umhlaba singena emsakazweni Instagram ongekho Facebook ongekho Twitter yayingekho manje lezi zinto enzenzayo ukuthi ningene ku social media zenza ukuthi uvuleleke abantu abaningi besondele cozy okay baba ube right baba asibonge bethu nabantu bethu baningi kakhulu bengena bephuma lana sabonga esibiza amagama bethu sabonga kakhulu nakusasa sebesinani futhi niphathe kahle nibe safe wash your hands ingoma edumile ethi ihlala lapho khona sihlobo sami wash izandla usebenzisa ikhaya stay ingoma at home ungaphumi no injalo ngiyabonga kakhulu mntaba kube right please my brother Shama brother sawubona inkomo seyifikile la sibayeni Which one is this one now? I just have to dress up to go to the bathroom. I only have to dress up to the Is that mental? Yeah. Which experimental?